Isambula bina kana beka na bakan romusinga na wasingo ninde na malengo heka beto koni bina kani punzo sa proud sponsors of the Fijian Dua. Bila itokani el na tomani. Engonde mesika kaya. Na ba ya dana kina na bakan romusinga singa dana kina kala na singa. Ni Sandro muna singa ya. Right. Iko bina kata me kala na singa. Singa ke pakai kala na singa na kala na linda bebe adi. Ena linda bendala ni wai. Iya, nanta bendala ni wai. Ya, nanta bendala ni wai. Iya. Bila mo ni kanyere ya kita kita komunikasi sa kanta ni Dokas lumayan eh kami bakal rumus ni kuha ni tag ni Martin tu na bitokani kay nanonda angara mita benis na kendinay. Apart from human beings, kaya pokoy kon labi kambulo, bola na promo kata mama. Moseraw. Kami doon kaseraw. Oista. Bunikau. Seraw na bulikau? Iyo, sini kau tengah. Era tumbuh bolita na bunikau. Baka mendu malah ternyata bako beda kata mo bulikau kina. Bala de mo bulan dinde, bulan dinde mo pa buana. Kena bala ko na. Kaya baka kami na kata kami ako na buana na kami na kami bulikau. Iya, siya. Mama tahu ni kau apa? Na kau buat apa? Na buat apa? Iku me buat. Kalau bila kata kau bulikau. Salah bunikau harus yang di buana. Iyo, laundum. Siya bala ko na laundum. Siya betusar na. Kalau bunikau betusar na kalau tadi bikau lo ma. Esa ni bikau lo ako begitu ko, temu. Ni ko sa mata takamay na bubale ba bunikau. Iyo, sana kay. Kaya bala ko na sini buak. Siya Balik ko sini biar buat kina. Besi semua. Ayo apa? Ini tuh kok ya udah sini buli kau lagi kan balik na laundum. Esa dua na tempat tamu sekali na tapi ya balik tuh lo menibikau. Na ya ni. Na siku na ngono na ya. Na ya. Ya sa nga di musuh ya. Kaya bakal kumpul lo menibikau. Iku sa utang ngor di kumpul lo menibikau. Iku sa kay matanggali bunikau bakal apa? Odi oiko. Odi na matanggali bunikau bakal apa oiko. Ikaw naman kali. Kau tahu. Leo ko nga para tumbuh lo menibikau. Esa ko tuh dipakai. Siya nga mo pandai tigi ko may. Na kau buat tahu. Sige kau buat to ayaw. Iko sini biar buat. Iko sini biar apa soli. Sini biar apa sorena. Ambese. Baleta nga ni kami nakatar ko tundonu. Okay. Iko baleta ni kau. Kento sabi talong ko baleta. Iko sa mata takatumen ko rabun kau. Kena balik ko na sinilewa. Iko sa abuni kau. Kena kata nga mo mera pakavali biyaw na be manu buka. Muna suletu na dhangi totoka. Oxygen mo provide tagatua na be kambula. Tua bulitiyaw. Yanga. Iya kaya baka. Okay mami. Kaya mami na suletu be ko na iburi-buri nimbulo. Kaya mami na carbon dioxide. Dala ko may kaya mami na tama-tatamu sa kayan. Iya. Kaya mami na suletu ko na CO2. Iko suletu na O2. May kaya mami imbula kina. Alright. Iko binakatanang bulo na binakat kay mami. O sabi limbula to ko rin bunua. Iya, mata bira tu ibikaw ya. Rambulo tali to nga ira. Baleta ko na CO2. Iko mo na to sumabole kamay. Mito may maliway. Mito may maliway. Video tiga mutundon to tubaya. Nalagal ya kanong kumpula. Iya, nalagal ya kanong kumpula. Alright. Baka may turo mitikim ni na musukiyaw. Kaya iko na musuki nga. Oo nga, binanag mo tubaya. Tundon tubaya may kun musuki. Okay. Ramatan ako. Tubaya. Nabuni ikaw. Ibida na kaya daw nimbera niyo laki baka bale se molay bakor nando na buno ibida na kaya daw elebon daw bangkara menatiko ko ero kina na bulo na nawai right me tiko na no muso sa fota me tiko taltunga na bure ni bono abatara kina mubale dua talanga na usu tule buni sanga imerado kina sai ko me tiko esa nando na buni kau mero buli tiko na buni kau bale to ko ya ko ta mena ya uta binaka ita taru bini tangi lamba bure nimbuka beo kani binaka kina buke membula binaka nangelinte baki baya yuko sabi na kata tuko masawa ki kemai yuko mutos mabole kamai ndona buna kami ni sangin to maro binaka nabi kambulan na buni kau ni samusuka indua ni tia talendua ya na lawa ke wili kana wili ni o kenda wili na ni buno buru pat kana wili ko elem elem buru buni kau iya onge sanga tunga gor mikime mitei so mitagiko entono bala talika na maro na maliolala Nantara tadi na global warming saya tu tunggu. Berarti nanti sing marah itu kalau pikir pula enta tua politik enta. Right. Tua politik enta. Na musuh na deforestation. Musuh makapitalia na bebudi kawe saka di pakai susu mitaki. Right. Koya ko sulit tumbi pikir dalam bula. Pakatundi tak kana bula. Awina kata budi kau mutuntun tua tutan itu.
sih betul-betul kayak Ego na kau may babole ka mo may tara mo may bale mo may daka kina mo indona intambe mo daka minto na intabo. Tabu-tabu. Iyo, nalemo na kabaya na binakatibi ko mati ko saruyanga. Saruyanga on kay biyan do takatiko. Me sapa mo Yo kay ko kesana kami tabu-tabu apa? Me ko nga me rawa. Iyo me ko nga nomor tabu nga. Nomor tabu. Kun tambor wa na sondrenga. Narolim. Iyo balik kan kasi gulu. Kaya kasi ni gulu pa binaka si sukuru binaka. Kila meta ka binaka saranga. Naro. Kaya nanduindi ke nani oke rabi ko me do na kasi raw. Iya. Para bili. Ni oke rabi no ha. O ka me do na kasi raw. Ang ngende kita kana buli ka. Aran tu man tanong dingin donu. Aron siya na musailin no nga. Na kali. Sero to elen mo. Na. Ano ba yun? Bata ba ko na Kaya baka mo na kasi raw. Dar kasi raw. Kasiraw. Ayaw mo nga. Siya nga iko sing sero to na. Iya, na bato yan na makasama limo na kaya. Tagay basta matakiran doon ni budo Ni serta kendo na ngone leo totoka. Ni serta kendo na dorobo totoka. Baka totoo bata ki may bakain doon na bulan to na kasi raw. Baka totoo bata ki may bakain doon na matan si siya kemo ni na kalau boleh singa. Bato yan na kene bakasa kene bimbi bakasama. Iya ni asuli na nandingin yan na multiple choice mbi bata kayadi. Kuang all of the above mbi bata kene na bunikaw. Namun ikaw talaga tumpu may seraw may iyo. Tumpu totoo tu may nalingan ni kalo na kene bulim-bulim. Right. Right. Ko binakata mo bunikaw na bunua mamata siya buno sosua. Kono mama da. Right. Kena balik ko na binakata rainforest ko katubi ka ulo. Iyo ya na dingin ken tababi ni binabale way punjes. Proud sponsors of the Fijian Rua. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Sa binakasama ni binakatay bale budan mo dibito kan bale may say oti. Ni segment ne nandre nga mo dengon kabin ko bebe so bale kere tuba. Me baka na kenan daw ngara tu me nabi singa sa oti. Sa nandaw ruang ay nabi singa. Kada babu ni binawale kene be punje sa nabi to ko nito toka. Ngori binawale bu ali sa may dingo mitale kene do bibir na be kanda ra bay tabi da ni natal tunga so erto mana sor sa may da ko na farewell en singa na noa da babu ni binawale bir na dorbo en na bunnon ra bito ko ni kena sasanga. Membala terkena maidingomi tu na dobe kityo ni salawa lebusar na dobe maidingomi en singena no tawa bibina tal tu kabalebu kibe punjes en no bito ko ni binaka ya rali na lem serta nga na maramatil totok sar na bebal likur na buni bang muto pakaya kabi ami tag ni maro tag na dobe to kan ni kabi na kay dindai bakay talakin na ken sa dobe to ko may nan rakim bata ngori da bakay sulti kan da bakay binaka yung matanga bakay lasar tinga na bata en buku nindra kita sota kay tikonggo en bakay leta tu nga na tobi mati esa kelasa ni senga kero obina kata bertentu talaga na point ngo biaw iya apa iya onto may na bata iya na bata andar bakay lati ngo mer sulti binati ko na lumenda apakah lagi no kenta kita serta lengan nangasi negara di kata binakati ko na bukuin dagi bata-bata nawai talanga saya ngamen na pangmutari tiko pamutara baletanan noa anang kudala panawai pakame bulu-bulu sibia pakame sibia pakana wai ni mate negara na sarna membalitir na lubenta iya ngunwai ni udar tu menakoro right kena bale excuse me kena bale nada be bakata mate taki Kongo Noi bula-bula ya, kamay na paipo. Siya nga. Si Uda. Lauda. Okay. Lauda adi na Miri kike muli may binauda. Miri ka na ulo ko na Uda may nandito list ko may na-corner siya. Iyo. Miri ka na ulo ko na Uda iyo. Miri ko na, miri baby.
Asasi ko ang sultan. Iya mati ya. Nauna nga may langi, miri ka na ulungu. Di sika sini bong. Na bongi. Right. Iyo. Mentagililay Nagay pasa mata ka. Nauda nakukuha na biwa kanila ko tuba nauda nimbisa. Nauda dasi garini tabi mati. Nangone laki mirikina. Ang undo tarunga ya. Enta pa multo weekend na meba luka tabi mate musni ulu. Ko wala nga nimiri. Mangkore da. Ningon na ni vorumbi mikina uza. Iya. Sana tiga bumbu tomai na mata ni singa sana tiga malumu. Na yang ngomu sana bakami sabi so talani. Kilan sana malumu. Santo ndo numay na bujini yang Sianga na yang ngomu sana tiga bakilan sa tempat tatang kami. Jadi boleh sana gembi. Nangon na tawo mikina pasuri. Nangon na ya mas. Nangon na ya na dilutugi na singa. Na sini tora na yang ngomu. Betul ni kita kala. Iyo. Iko na tora kan tu indu. Ningon na mir nga mikina pasuri mas na dilut kana singa. Pasara kon to babu memos niul. Betul na yang ngomu semberi. Wala Kala may bisa. mati, iyo. Medyo stay ko ya, kinan raki Right. Kuya. Ano pa madala ya? Iyo, ba biniminatal to bali berto na tumatitin ruwa orto na may daga taltungan na farewell na singa na noa. Berto na darubu karto sa nang biung tiko. Iso na sila-sila. Eto niya manga. Iya. Ini tambua bau simi kurboli. Poni patelongan ni masi elia dan kai bata chose bata mani. Bata ke ileisan rosese. Vida virtual lain dengan mika apa na nisa na cepen Iyo, kali kita naikin na daruto na darubo. Dah baka nini binaka ninto na gito binaka. Sanding kita kina darubo karena mata takibiti. Na buning gito le. Ngo sangga isi buning ngona. Ngo na timi ko ngo lebra bitang takat kumbalik na timi ngo. Na timi ko nding ita ngo na ngito nga ni bulamingo na tsulay. Mana nabu? O tinga sana nga ikeli bikta la timi ko na. Iya, nda babi ni binaka na berto na coach na linga ni bingarabi. Ni raw me parutahin do na timi binaka me na mata kendani. Kina sosot sora bola-bola kina. Iya, nda babi ni binaka. Tunga eso. Laila era lebura kadibi. Laila era nding taki. Siya na kani tukutuku ni. Iya, anton binaka adi. Lewer kadibi leler nding taki. Bani ni binaka kami ni nakanda. Ni besi matuwil mengo na BTFM. Ni tagi ni namorta itu ni tabi so nda dengaraba sora gonongo. Era tiri ni sarti ko na lubenda. Lebura babarutu na inta house. Sora babarutu na gito raka. Bani ni binaka na madawango ke na besi sako tema tanda na buni tabi tanda patolati kina. Enta nang garaba ngalungalu. Ba happy birthday man tabi tobata. Tobata malo, jeda timbiu kena linga ni bengkalabi malo, mai nabua bakambalea. Kena bubale ba ni benana muni sinsu. Keira keda na kanda. Era dambetam pulo meni ko endo tale na ambaki boni no muni bula. So era boso tangalungalu so rakinda tala no mo patte di kwa. Mbalitara dapa. Ni sam kau kuan ni beba kamortaki. Kau kuan no osos, kau kuan no nakala, kau kuan no bisnis. Sanguli dapat ni kuan na sinsu. Happy birthday Ali di kwa. Saya nga asembera. Right. Abe basu ko koso. Endua nga nalungu si. Baka ini binaka Ali na bunita beso na dengaram kay kenda kede. Na bisa matibel mengona BTFM 92.2 FM na ndene nga modeng. Kami na kay kachi. Na ito kani El na tomoni. Bilgo. Hamar Demes.